عەبدولباقی جامۆ یەک ji zirnevanên navdariyên bajarê Hesekê yek carinan li kolanên taxa Mişêrfê bi dengê zirna xwe xelkê li dora xwe kom dike, dibêje ew ji malbatekê ji demek dirêj li zirnê dixin. قوربان ئەف ساز باوێ مە و کارکێ مەیە کارکێ مرێت خست باوێ مرێت خست وا لێ دخم مالا جامۆ ئەم دووەری معروفن کیکان و ملاند و ینی بێ مالا جامۆ هەلێ سازن. û ji zarokîtiya xwe de bi bav û kalê xwe re beşdarî şahiya dibû. بەرێ داوەتێ بەرێ حەفت ڕۆ حەفت شەو بوو ئەس باوێ خۆرت چووم کارکێ خۆرت چووم باپانێ خۆڕێ کۆنێ عەرەبی بەدگرتن بەس سەرجێ دکردن حەیا داوەت تەمان بوو بەڵکی سەد پەزێوان دچوو. هەر وها zirnevanê navdar te kes dike got rengê şahiya hatiye guhertin. ئەم جینێ ئانا بەردەف و زرنێ نزان دیران بکەن ئەم ساز لێ دخن ئەمێ جانا تێن دوو مەژبۆ بەربووم دەرن نەدە خۆرتوێ دیلان بکەن دیلانەوان شکلەکە و زرنامە شکلەکێ بەرێ لە کۆی و یانالکو بەرێ خۆش بوو. Bavê dara yek ji neşteciyê taxa Mişêrfê ye dibêje cudahî navbera dîlana berê û anha heye goya berê xweştir bû. دەف و زڕنا بەرێ ڕەقسا بەرێ ولۆ هێدی بوو جەمالیەتا وێ هەبوو حەقێ ڕەقسێ ددان پەڤڕ دادکردن پەڤڕ ڕادبوون یعنی کێفا مەرۆ ژێر دەهات. هەر وها zirnevan Cemîl Camo axivî li ser çêkirina zirnê. زرنا ئەیامێ بەرێ ژمەرش تورکی دەهات ئەیامی بابێم و کارکێ مدێ ji تورکی دەهات دیاربەکر ژمەر دەهات. vê tariyê îjayekî aşûrî çêbû li Tirtemir navî wî Odîşo bû. Ew jî divê helbê de bizab kut çû. Çû Almanya çû Tirkî nizar çû. Odîşo çê dikir zirna çê dikir û yekî dî jî li Amûdê çê dikir layê Mele Reşîd. Madenê wê dara wê dara mişmişî. Ciwan Mihemed neşteciyê taxa Mişêrfê doz dike got folklorê Kurdî bêkar anîn. Berê şahiyê berê ji xweşbûna zirnê kemançe tedî şahiyê me heft ro bûn ji ber çi xweşbûna wê hebûn ji her tişt emma anka şahiyê me saetek dudoyê tambûr bisqê bes newek zemenê me berê turathê me folklorê me girêdayî bû pê û şahiyê me pir xweş bû. Lê her zirne dimîne sazeke Kurdî û nayê ji bîrkirin. Dara Ebdo Hesekê Ark.